kandi wakuma okwara kusinguze then obushoborozi bona n'ekitinisa byona okurga hariwe bikorekwa omu mahanga akaguma nahimbisibwa tinkwenda ngo shembe nacyo ikiriza ngo ikigeze cyo kurabamo noja kukisingura kandi ko kurwa mu kigezo ozo mu kirungi kandi ekirungi munonga okukira hacho birori programu ya sisimu kandi ekutebekanisiza ekwiha omushara ekutoma ombite bya butosha amakuru agokurga omunshonda zihanga ryiteri ya Uganda na munonga nsira kuzaha aha butaka nambwe nakasheshekeri izo batwatuma mwana turyaho kuhereza amakuru agari kugenda misho omwihanga ryiteri Uganda tigaliganda na gandi tucyariyo ntukora developing story eyo mukyaroli otwakuletire wa claiming ngo akaferu omwana kandi omwana kuba mwiba this time around harugireyo ise kimuzara wenyine ise na munsonge ginaye kaguza obumferwa mahara wangu bwaferwa obumferwa mujukuru wange yo tubantira kasimba kambike aratumanyire azanko mwana no muzee atakimayira kati omara tamutere n'ubukorwa kasimu rundi kusindika omuntu wero warukumaya gama muzee mugambire haro ebizibwe byambikaho amwijukuru kahom mwijukuru yaturuga amaiso mama bana mwe nuwe mazimo this is the dad no byangu talino mazima nuwe wenyine ngagamba kamguretere na murudi uburanga bwona burya muzee nawe itombo itaine nsongazi ngunkayise nkuru wo mwana nkayise wenyine rwazaira ombayi kachimanyireho hakire bakumuterire sima hakire bakoragirira umutakaru neighbor amanyisa ngo mukurisi wa ferwa kandi akatari munazagura airtime uriya kamucerereza kashanga harwara yimi kandi mukurisi unaye tombo ito munundi ngo gum ngo ensonge ziri kubanza kwatagana na umubiri gw'umufu rundi yo muntu kufa ngone gutinisa indeed naba bakoze ikikuru eki urugagure yatemba bakayiruka nabwo kakuba hanyuma bari yarayizingira ngo kanomure ngo ebintu kurungi ngo bagarukire hakire bagera mbere nsa kwege bakorake ahi bagitambika muzee naye wunye nange ne wunyisa kisa cya Yesu ebyariyo nayo kora tugakwinire kandi burugiro rero turora gamba leka muzee yegambire tuzarembere tukuzara mituma leka yegambire Kimuli Jumba alumiriza nti yabibwako omulambo gwa bebi we gwe yali atambuliza mu kisawo mu taxi olwalero tuzudde kitaawe Kasule Swali Kisalongo ngono n'okutuusa olwalero yeewuunya engeri muwala wono gy'afiirwa omwana n'atababikiranga nabo beewuunya omulambo gwa muzukulu waabwe gye guli siina kyemmanyi kyajjaliya ku kufiirwa omwana kuba yandibadde ampa ekirabika nti kino kiriwe kito kino kiriwe kiti nitankubirangako taata Kasule gwe tusanze ku mirimu gye ku kyalo Bulanze kisangibwe Katuugo mu Luwero ategeeza nti amawulire gano yasooka kugawulira buwuleze nga bwe waliwo omukyala abbiddwako omwana era n'anyolwa ebifaananyi kale saabigenderera nnyo nali ndiko ebitabo byange byensomasoma naye banne abaaliwo ne baga nti musiba abajjali oyo laba bagamba nti bamubbyeko omwana omufu bigenze byetola neŋŋamba nti ngakere ku 11 ngafune bulungi naye baana bawalwa ku TV engeri gye lyabbaatule omuliro ne guggwako saagafuna agamba nti abantu gwe bamanyi nga Kimuli Jumba amanya g'amatuufu ye Jaliyati Namuga ng'erinnya lya Jumba yalijja ku musajja gwe yasooka okubanjulira fulawa ango yagafunira eyo ku kibuga nza gwe namutuuma ye Jaliyati Namuga Jumba yebba yajja wano okumwanjula wano yali Jumba agamba erya Kimuli kya Yesu alabika yalifuna kuba abadde abuulira enjiri agamba nti Namuga Jaliya kati eyeeyita Jumba yakoma okugenda ewaabwe ku nkomerero y'omwaka oguwedde we baali bafiiriddwa muganda we era nti olwamaliriza okuziika n'agenda nga bazzeemu kumulaba ku mawulire Jaliya yakoma nga 3 mu lumu ne tuziika munne era bamuggyeyo Kampala nga
afudde mbu yeetuze. Taata agamba nti mu kaseera kano wakyaliwo ebibuuzo bingi nga byonna Namugaya alina okubyanukula kuba bwe kibanga ddala bamubbako omwana we eyatwala ensawo y'oboolyawo ng'alowooza erimu byamaguzi yandibadde agikomezaawo ng'aliko waagisudde. Ng'abantu omufaafi atiisa era bandibadde bakirekawo ku stage oli gye yaviiramu. Naye ateebereza nti kyandibanga omwana muwala we yamuwa kitaawe omutuufu. Wakati awo waliwo omutuufu w'omwana era y'omwana we ayinza okuba yamutwala. Kasula agamba nti naye mu kiseera kino talema kutya olw'ebigenda maaso ng'alowooza nti muwala we yandituusibwako obuzibu kyokka naye n'amusaba okweddako. Gyaliya ekikulu simanyi nnyo kye nnyinza mugamba kubanga buli kimu alabikanga mugezi ngeno kulya nti ali mbalala ali gindi ye agenda nabigenda yandibadde byakola bifunamu okuyiga kuba tebimutambulira bulungi. Waswa Beka Sentongo yakusakidde eggulire lino. Advice ya mzee Kasule wa Gihura umuzeire kuhereza obuhabuzi olwa musara butingi bayinsa omwana ona nakumanya ne myetwalize yayo nagimanya mugamba Gyaliya wetwale akandi akanahura nkujja geroti ngwali mbara basha kujja geroti umziro akabanza yahura ngo omukyara bamwibaho umwana we omutumbo gw'omwana we munawe ya sasa yashasha yaje tubambe atakumangu n'umwana romantu bisheka ngo abana bamugamba ngo bayita umuzeyi ugutunuwe baba Gyaliya ngo hati yagamanye nje karare kagakere gacere bambe ayetegereza obwaraba konuwe konkano reba nare inanka ine ya battery murro inja kagwa bwango amakuru atakagashiraga Gyaliya ati all in all abazire muhumure abo kuba okuzara n'ekintu kikuru umwana n'ekyoncho korga harahanga konka itwe ntuzare mbiri turi kuzara mutima gumiri kuratara izo n'enshonga zarahanga iwe cyo inekora no kuzamajo kamushabira then urahanga kamukoresa akabasa kumuhugura kamwiho mucyakubari. You never know basa kushanga nko kwakweta kisa cha Yesu naija kugira nkenjiri atebye aho bujuruzi ushangensi yona yaje no habwa kisa cha Yesu itwe tukokora no kumutoma mikono yarahangesha hejo kumucwera umushango ntibaso butango habwo kwa turi kumanya rahango kwa riyo na rwana kumukoresa izina kisa cha Yesu turi kubasa kufera kimwe rukafarka zahariya basa kushanga ibyariyo nakora nebyo kwendera biretira abantu binju bajunwa kandi cyo rahangana cyayenda abukubuka mabwe nandabugire abantu bari kubuhise kitinde sambwenu kisa cha Yesu nzenkwagaliza birungi byerere nayo muzadde wavirayo akagamba akakwayo akakutangisiriza ncanje manyinsangu akira nakachomisho ukahimuka ampurire nomar umuzire mbajyangu ruhanga w'umunsi ukahimuka ukafa kubi ukashoberwa insiyona hato kabecho kurebera hwekera upside down bano takashiroko yehe yaharuhanga rero ebyora birembe tubera ubujuruzi yawe naheza nuko kiri nyo narora muzi obutumwa buyahayo nanya mazima nahorana kwa nabanywani be bakagera nkuyaryo ndijo mucyara kandi je nguyabaringa cyarte ubuntu kaje ngo cyagamba n'amazima Gyaliya turukumanya bakamweta fulawa exetro kikiriza kandi izongezo nuko ziri dakika 22 zonke za karabasa yitu yokubanza kugaruka hose idiyeri mwe wabari kugabo tusanyarazi nkaya kandi tarombere nkumayina mukutano atyo hati manyina abana abatabu mukuba nabona mbakwataho mbayirahi abagama aba Greater Ankole Musicians Association abari hansi y'ekibine cya Uganda National Musicians Federation kiri kwemberwa Edikenzo twahikira aha itwe nk'abari hansi y'ekibine cyo twatandikaho sako erukwatahara
arts mbageta greater ankole performing arts sako yakwatagana na nagama nk'ekibina yakwatagana UNMF nk'ekibina twabasa kurunda n'obusente buke buringanire twarondayo abana bato abariyo music industry abine taranta twabashashurira sente mu studios ezitari zimwe na zimwe baba twabahandikire byeshongoro shijo go CJ champion amakwandike byeshongoro yabahandika yabaha Mara bishop na kumarete then twaba mu studio zamani aho muri Mbarra abana bayishongore byeshongore ebi nyuma abazi yo tubire ntubitongoza ekitwesere Gama music album launch kandi beneficiaries babire barubinji nanye mbendi yabo nuko kasigazi yako Nyanzi Taranta kagine Big Man Nyanzi atiteshi ndozira warugaye wa mwirahi ezinisire chino wa moshanyarazi I was enjoying so ni sima okwebaza abubona batireho umukono Gama Gapa UNMF and of course with the support okurgo our president Wihanga na government itokutwara hamwe ekatuhereza miliyoni 10 ezinizimwa projects ezikozirwe okwasa kugira ngo nitwe twongere kusupportinga government yat supportinga abo nje tutakusupportinga ngenu ekintu kimwe baje kibe kirugumite aha sports arena aho mu rembo rwa Mbarra mu Kakoba kandi people came in numbers between ba DJs between ba MCs between ba bloggers between ba artists MC Shukran njano mureba and that is CJ champion no wogo yes bishop holiday kandi twentukwata okweshongora ntukwata abakuborera njiri na nabite byabutoshe birukwegesa bishina bashija bojo nabo nabakazi bona babe bajwanjire so it was massive kandi abana bachi receivingire kurunji inamasiko nawaza social media hati nitwe twijwireyo ahabo kuba it was for a good cause buri much appreciating njiri nanye mbera umuka ka video na karora wakatomera ndaketegereza mani gacyo norora ebintu bitibukusana hati nyo na yinsiba hanu Monday Tuesday tukari but unosanga hari omwana muzini you inspire him or her nahura nakwetaga ubundi yakoroleho ubundi abeho naiwe ubundi ogire kigambe ko mugambera but unsemeriro ndozero we kahina na Nyanzi mwanyenya of course nawe nkimuhereza amani kurora ngo yayongera mu Taranta ruhangi ya muhire chukuru muno turyaho turinzire Gideon akanda dakikezo ali umfield okunawagire ensongezi yatukyazo umukozi akande tsobole kwantuhanura no umukozi ogu nebintu ngo kuburwa byemeriro mukayeno ngo kano hona ebyo manambere barambeterekera kashonshire chako mu mugwanje umujo wanje kanosha washuma kuri yo tax park arife Gideon senyemo ebentambura kanosha ngu wenda kutwa updating tushita kandi tushita twareta amashita gafuko tushita abantu bariyo wemnonga Sister Charity na Lake Kasangachi. Good morning. Eshonga y'amashita nkoko wakigamba amashita gatuka otuzita gastinge kintu niwo muri bwa Kibi West turinkai turiyo mu rembo rambara mu taxi park na mnonga abantu binyemere nabo abantu ba driver yenda batuganirire akwa bo bari experience mu kuvuga kandi kuvuga ko kushera sente bintu nkebi ninatwakira mu amyogo tugambe amazina gawe novugira nkai bitembera yeriyo negende to live at TV West bambe nashemerwa kana funo mucha kuija at TV West okatayira omutaxi park omu amazina nika muchaivani nimvugira ruguto orwisingiro kurugambara okaza rugaga okaza omundinzi tanta muchipaka mutukura paka mutukura boda konka tize twafuna mabulemezo bwirobu amajita gabuzire tika aha masheru agamwe usanga ngo amasheru gasika tigine majita petrol station ine majita enyingi zikire tika petrol station ngo amajita tigarho tugiramo obuzubwingi kandi ba customer bitu ekinte kibata kwetegereza so ntokizira mukutu kija kugambira ba customer bitu
kiti embere birembi konke cyo kubambi ni muntu matwine tumwine je kasente cyancenda mwongeremo aka transport no ika muntu omugambira otomundizi nigumwene cheka ntanta mukinebiri mutukura nemitwaro eshatu neceke eshatu ara atini kwebiro shanga ni tobe motoka twashasha munongo so twantshaba kuko ya TV West abakugereba nibinja aba Westana aba customer bitu bongera habeyi wanshasha munonga umuntu wasa kubona umugambira master ari umushabaza atakucyetegereza amaster kabegari aruzingaye hati ngagura zingaye amaster tugagura 15 ruteje ritemwe konkate nyinjeje sha shinji kakaga eruguzaje riguzaje shinje 15 na ruenda kana bona wafuna mucoka gatunga wachetegereza ko ka muntu omushobore cy'amaster customer kwereka ngo ibintu kumanya so nani shaba umuco gutwagutungire wata isenkative West abakutureba mu bingi ninga nyonka ba customer bazibanja bundi kuvuga nakweshengereza aganga mutongera akasente wano gazisenda kwa umurebi wa TV West na mnonga wagamba side zisinjiro kwika border mutukura ate beri eriyete beri yazinga hata yazinga nando ni shaba watembera umtaxi park warukuzari sinjiro omusinjiro mutawuni isinjiro artist jano mutwaro wakubiza mukamba zibe shinje kashanju kanana atezo mutwaro then rugaga ngumwene cheka omundinzi gumwene cheka ntanta muco muce ijane mitwaro ibiri ntanta mucine mitwaro ibiri mbere twarazinga tuntware gumwene cheka twanjame 15 ateze mitwaro ibiri then mutukura omuntu yakujana za mutukura nemitwaro aboda yenyini nemitwaro mugamba mutukura boda ne boda na Tanzania mitwaro satune cheka so mwe nani shaba customer banje aganga kintu mushitereze emotoka ziti ziguma ruguto numanko kutino muhanda mubi mureke kutunyiza muhanda kana n'amazitaga katunyiza ebya traffic biye birikirije ebya traffic tibine shonga aba traffic tibine shonga aho harugudu mazima harugudu amazina nika mchaivani nimvuga niyo company ya Telemesa Transporters ahora rebe Telemesa chimayisachi ni company ya transport yanje abwachin Telemesa no manya abantu bingi bakunda kuremesa mukama wanje no manya abantu bingi twakuendezana so nto twakorire company mukama wanje akajiteka Telemesa no mwami kadidi mukama wanje Telemesa no mwami kadidi mukama wanje nakwakura we bare kumpaka rumu osoria kamuchaivani kurgo mundinzi ndarambara ncera isinjiro paka boda eshonga no kora yomwe wa TV West amazina nsenye mu Gideon nakashonshoro cyemwa yago murimo gwangeza twarebe mu byengenda ina twakira no go mukama na wanje tuganirira we avuga nkaye byengenda biremerere bita nije Karuhanga Joram taxi driver kandi umuhanda gwa ngo guhogo omubona ko ubu nyowe nsira kuvuga motoka y'inguto zona naravugireho kandi na munonga ahangute yarukunziri mbarara narishikabare konka emoberebi tintavuga ruguto konka nimba nyine abadriver batayi banje mu taxi park akwandi ya company ya taxi park yabavugi ba motoka ibyengenda bigenze bitaka ibyengenda byo abantu be mu rugunya bw'amajita ga motoka konko banye n'abadriver ndeba ne be mu rugunya munonga amajita ga motoka bavuga motoka zabashara tibine kibari kwihamu abwa majita konka nanye nimba ni ikigambaho ndikugira nti kwarabe haro buremezi government nebane kimanya ubundi babasa kwija kustereza mwe nanye ninshaba kucyakuba babasa kustereze cyamajita bakitereze abantu nabo babase kuganyirwamo bakitereze bata unwasa kwereza nko bonye ko umuntu waburije ko umuntu waburije nateka teka then abatoka amanya umuntu asa kuje kiteka teka cyawe babasa kushara amhendo y'amajita bagagarura hanso n'umuvugi wa taxi nawe yavuga taxi abase kugira akasenta kwiyamuka abase kumuyamba kandi n'abatakuvuga taxi abine motoka zabo nabo bantu bazameramo nabo kibayamba amajita gagaruka hanze kandi ahandi n'abandi yo mu taxi park nyonka zunwa ndiyo mburuzi wenjiri nyambari mbaburu renjiri yo kuzinwa ya mukama witu Yesu Kristo bweni bajunwe bagambira bahereze kigambo bigambo biri bishatu abantu bajunwe ekindi kugamba abantu bona abensi yona kigambo cyo kujunwa shemerire kubugensi yona abo kubo kujunwa n'ukurungi yoranga kanjuna nabwo ecyo ndi omuntu azunurwe kandi ndiyo mburuzi wenjiri nicyo ndi kubura renjiri yo kujunwa nahabwo ecyo nyambari mbakwasa mukama kugira ngo abagumye umuntu twakuzunwa abasa kuguma ahamiro mu mbabazi twe nashemerire kumo mu mbabazi kahamiro mu mukama amen wasinoyo Karuhanga Joram omburuzi wenjiri ogwe Karuhanga Joram kakuyamba kumaga ogwe nomburuzi wenjiri na mlongi omwe wa TV West
turi omu taxi park omu Rurembo Rwambara ako nakwereka ekishushani eki na munonga aha nshonga ekwati n'amasita egi niyo taxi park aho omu Rurembo Rwambara harimu ebipande bitakushushana egi ni taxi park boona ezi motoka zoriyo nooreeba iwe omuri wa TV West zitegereize abashabaze abahikire omu mwanya ogu twagezaho kujyana bamwe babiri bashatu twagambaho nabo konka abashabaze wagira ngu eki basirana kuba kabitwongezemo abantu barete sente kuko mbyaro ninga kutambura kuma kumanya barete sente ariko kuganira moto enshonga ne amasita yomuri wa TV West abakire twabe tubonera kunda konja gamana n'abantu batari na bamwe enshonga taxi park ombure butarwa hare twaza kushuma omu bus park akwa warwo mwanya ogu no shuma hariyo mu bus park area asadi yanje mukono gwa buryo naza kushumana ndebe kwatire byenje nabyo byemerera bitabakire kangaro mu studio zabashaye mu ndakika 3 ndasanze mu Gideon aho mu Rurembo Rwambara kangaro mu studio lake na Kasangachi bagumize mu program ya Simuka abari senye mu Gideon aho bari mu rumogo ensonga ya mafuta efokera tufuta akandi ensonga zura nko kuzemeri harugudo abasabazi n'engendeze mukwana mugendamu akasenta kongiruwemu abakwejo yetegekera ko mbera niyo egyo eiturum tomanya tuli omukusaba tutiza amaju tomanya ubundi embere yongere terekera akandi ensonga zalizimu nazimu zo zizero kurombichweke bitani bemwe bihanga amafuta gabuzire kandi na government baraberiyo ne gumya ngo ngwito reserve zeitu zikiaro amafuta garoho baitu kuno ha ground embere teno kweri parampara hangari umhwezi witu twaza kumura basebana abanyabugaruka sakwa twine empapura z'amakuru empapura twine rwa The New Vision na rwa Bukede ningishaba ngo gumeho agamakuru nago tugakujaburure aho no bwakwenda kusimbura katurebera hasi mu yawe ninga computer yawe aho rukuza tubatakinesho ngo tashohora utamanye biri kufa omuyihange biri kwoga guma program ombere kwije juba ubwo mwana ndemere dore ko umutwara konko rero noza kushenya amakaga abantu iwor hostan oshabire kanga omushinja tarampenzo rubaje aha nugo muhame referendum murete abishemwe mutarwana mazara wanje murungi no we no please ukuzina namushanga bakoresha bakuzina tatazara umukunda empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera abando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohereza hari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda orwa kabiri Orioko twire no yebuza uko abantu bari kubasakanyise mondi hamwe no kugizaza kushobire ninga shino yebuza omuntu nabyara ate mondi okashange monde emwe yajihaho almost chweka chebafu orwa kabiroro ntuza kuba twine umwami byaro gaba Charles kurga omurkabare ari kutushoborera aha kutwa kubasa kukanyisa no kuzaze mondi hati erindiri ninde butara nambwe ne burenkerire kahutara ati namara kuri hutaza aganago ne garuga bijo bajo mweno gajya ngo tishwe twakugumayo
nigaba gatunga chance mbwenu waza kuzitwara kuzibyara nkeje waje byara na hati yaza kushohora iri ku rugo musere ku watu ko mu makombe no shanga zona ya maisho gakanyire amenje agamenshi gona nkoko wagireba erinerisho n'amakatuga amisho mukaga mwene buri risho ryakwa katugambe nke mundi mukaga no shange jimundi yonka yakwe mundi 36 mwene kwa koriyo kwenda kwega okuhinga mondi no kuzaza no kuzakanyisa rebeka ngo program eji tiya kufera urwa kabiroru Shahina Zechero Otaferwa nitkorera kimwe nitunguka mu rushuguru bageta bata no bageta no tunguka ni bageta mu rushungu tunguka mu rushungu yes yabo no bageta yes katkorera mali Nubageta katkorera mali yes kuri singu money yeah uri perfect stage yes yabo yamani omwe shokoza kumatira noha David Rutaro kaha kaha toma kapera toma kapera wancha wanange nefuna wasomera lijine nyiga nafuna manyomo sana milika pasare tusipakanika Orwo kubanza haro kitweta consistent pelvic pain nkushanga umuntu we no bwatagire mico kuyarugiro mu mico yasigara nashasha munongo mu ndanto obusaso bw'umuntu arukurra nkari kutonikara kahanda hazi kirunda cyo nakozere hata okwaba ushanga ngo umuntu ogwe nashasha munonga ayine kutandika kwebuza obuzubu buri kintu ushanga umuntu nashasha munongo mu ndanto tene na discharge kugira ngo nasa kuteka ngo ayine nka infection chances zo ngo ne kuine endometriosis obusaso wa endometriosis no butano shangu ni nkikironda yego ohuranka ine kirondo huranka kutonekara omanyangu obasa kuine endometriosis iwoko kuzo michwe oreba nojwa munonga kurugirira kujo kwa burijo ore wajwa munonga kirenga kigisireho busasi bwingi kigisireho kushanga nguna warugo michwe no sigaro ino buki busasi Tibiwe Sinehinda babari mu kawumuro twagaruka kandi aha program ni yamsisimuka kaire kempapura za makuru kandi yazimaze rwanza twekaho New Vision 12 Bukedde siringiro 10 kandi yo kumanya makuru nyamwingi agagwiro mu ihangari yitu Uganda aha munensi yobona tugakwinire webare iwe ukirinitwa wa program je ya sisimuka impapura twino rwa New Vision na norupapura orwa Bukedde hatinyo niza gambo rumwe rujungu uguniza kumuto mu Ruganda big up to Rwibare Primary School the little English that I have kweno na jihire abarwibare canje nyumunda ya murejo fibroids silent health threat agana makuru agarukwata aharina kimuri honorable urugero magara genseji oba kugira ngo butandu ergire aha minor surgery ahabwa fibroid zezi. So someone is speaking here and he's like, fibroids, it's a silent health threat. Garebo getegereze Nachimuli's family speaks out. Amakuru nago bagareta kandi bagira nti what medics recommend ahanshonga niyemwe amakuru nugo garya ha front page your papra or wa The New Vision.
Then tributes ex-minister Zuba hailed nabyo ninda babitahwaha nabyo tinkwenda ngo bure kumanya ebiri kufa abantu bakuru nkaba. Then bagaruka bakoreka ngo 3 days to go ahabwa CDF run Muhozi Kaine Rugaba kandi ebiro nabiro na mukaga okwezo kwa kana omwaka ogwenyine kandi basa kureba okubiri kugenda. Running kits ziri at how much na nebinde bukukwataho so tinkwendo shembe nacho nsakwantu mwendeza amazarwa marungi ago murundi ogwatano n'ebiri then ahandi nindani boreka ebyagaba madda trial okubigenzere bajangu suspects DNA found on killer knife omusyo gwagundi okuba kujangwina na technology tari ya buri zoba eyinkwenda nanye ku finding out bajirangu DNA ye ninga shobuhangwa bwe bushanjirwe aha musyogu byona mbabireta umurupapura orwa the new vision. Then pass O level of course nkabutosha tukubasa kutambuka hwaho. Physics this time niyermu ahabwa barabita ba O level omwana wa wataka shemba nacho and when actually aba new vision bamuteka tekera bamureka line bamwiha homophobia yebye byakuba nateka ngo bigumire babyiha aheru. Ask URA Commissioner General nabyo nindebe kibuzo bashitambika hwaha ngwe ya groupage imports banned echo nekibuzo chamani mnonga nasho tinkwendo bure kumanya nibikigendo mishe byo ninga bakabibaninga orupapura norworu. New vision at 40 of course netambura iri kugendo misho nabakwereka ibiturabiremu ebitukozire bonire nebitabonire bitubugine byo nabiryaha orupapura norwa the new vision. Fuel shortage stock outs push up prices countrywide kandi turizo updates twantukuretera bita mazimagarangu amajuta twabo tujuta byo namba bireta over 280 tenders nindabazireta momu notably insurance training college atomic energy council na nahandi hinji aho kubasa kutaka sente kawe kache deno kihamu enyinji ebyo mzano nabyo tubyatuma tubyazahare nabyo biri mu mpapura orwa the new vision aha pages ezaha muheru so nabyo tinkwenda ngo ubure kubimanya norwa shirinje 12 zonka kandi notunga kurgo wa agent wa vision group supermarket abo kuziguruza hanguto na namaduka gakwetorire nago ngabagine empaprezi orwo bariyo rumyo rujungu kandi ebe murana no rumyo ruganda. Okay bukede akandi orimo ruganda omubaka nakimuli onguretire ombukede ekirokino omusawo eyamurongoseza bamukunyiza so kurugo kule irwali ya Alexandria nguba mukagwiza kana na katano ensonge zirukwatagana nkoku yasemize omukurasyon kufa government iragidde okunonyereza kumfa ya nakimuli soma bukede ekokeno kando bitegereze amakuru nyamuyingi aganya kurum agarukwata mukurasyogo akande rurugiro mbomezbins ababaka batadakaka mu parliament nga bamusibula ijukekirekejo mbere gwo guterwa mu parliament ndo mukwato ko ruhanga akandi yo kumutera isiri yo kumalira ngo bagera message eyamani basindika akande ekiro ekejuru liyo notoro TV West omusango gwegaba engoye okero mweyatira abana bazirese mu koti nga ziriko musayi yes obujulizi oburyo nobusorozebwa kandi oburesirwe abakura kwatwa mu police na handi tukarora ba landlord be mbera kana pangisa bakarugayo bamuhera obujulizi akasara ka hemba enkuba estudent mu banga omulamuzi radukira mu bigere okwetasa ekirekejo musango gutugwerekezibwege hanyuma yenjura enya kutandikira hatente omuramuzi mbere bayire kaliri ngige sirimuka ya kwata tente yabataka babayire barum akasara kakahemba empapura zikaseseka kandi emeza bakazemeraho
kandi bali omusango ngugumu enjura malire gulemeseze ikirekeje tugwagena maiso soma bukedde kandi oyitegereze byona biri mu paspio ya primary 6 hamna P7 byona biri mbukedde kirokenu ebyemizano at the end of the paper byona birumu kandi bakuletire team Arsenal yaba legends abolekerizo kwa nababunga omuhangeri ya Uganda akayire kona kandi bali omutuwa yabo nabwekyo tunga bukedde amna New Vision ba agents bona ba Vision Group kandi mu supermarkets maduka oyetungire copies ezo bukedde siringi 10 New Vision 12 kandi yomanya makuru agarukubanigagena maiso omwihanga dakika 28 tulekerizo ku bantu murauka ke kandi twagomuka humuro twino mugenyi mugambirizi wa police umwanyo gwa Ruizi talionde nonde nuwe Samson Kasasira naje kuba natangaza nsongeze byo kwerinda na muno mu rubuga oruwambara nebindi namunonga kiraka akutereze kushenya ababaha muhanda abari aho tarukwetenga nka city nibagira ngo abantu berunzuro ko kwengo bashoberirweyo ngo hato ba resortingire omukwate nyondo nazamagano na peva aze bintu bishekera mukonka bazimanukwe nkurura twarone mbicho kati nkazakate to kubakekalizo urukura to bwangu nebicho keberireho abebembezi kurwa LCs ngwe yito kunturukubi ebukorobero byahingurana ucetegereze cyane mubuire nko byone binaje kuba nabisorora sante nakwantureba we are they ready kandi ko kwa bataro ready now how are they ready bine bukurugamu bariyumba bukwata bata nintaha kare nyukureba yiwe ko binemwe nimba ndi umuntu rero ati koguru tufuta tubuzi akaroho karizira ko tumwe sora hangari yo muhezi witu but ayo kweri namba baroho kandi ni yeshonga bwenci bayehireyo okugira ngo bo ba sacrificing akireka ba mangaba magaragabo na makagabo to some extent okubasa kureba ngo byo kweri ndabyagumo mu ntego tuje kwantu mwakira utarga program ya sisimukana bari cyo butunji charity nyine rake kasangaki akiki mutabano wa Goreti afande Goreti afande Ijo mwirwaro twakuchebera omubazo gutukwa nugo dependinga ahaburwire okubwa bwakushitize ubuhango bwabo so abakukira ntubahenjuma bagenda bazimira babaje imyezi nk'ebiri ebiri 10 byonka ebiri 10 kushika 214 okay kuyaho hina bitukweta chronic carriers ninga abantu abamazuro bwire na typhoid batakuterera ntukira kubatere bukatu kumara hakire biri 14 chunka bona bitweta chronic carriers oyihire hwabo twinemu so basically abona abantu abija bakirije o controlling omurro o controlling buri kimwe umuntu abasa kubaje waruga hari echo tuza complications za yonkazo washanga umuntu typhoid ya mufumwire byenda numuza kushara muzemu ekende echo mukishare ekisisikire mukiyeho mukigide onke kizibe cyine ngute kuza kwata pate ne kwata ha eguruke kwate hari ya ekwate hari hatushanga umuntu mwahiko munda mwaronde cyo kwihamu nicyo kusiga mu cyakora cyabura so shange cyenda cyawe cyaba kigufu aha hango bukine ko aha buri ngo bukine kora ki basa kutusiyashe kugira ngo umutushebeze ne basa kureta perforation ningo kuteka ebino muki umara kushanga ngo no yemere hatera bamushohorezo ku ereto bundi burire nkaza peritonitis za appendicitis hatushanga umuntu bagumana bamushomeza
multiple times kuja kushanga ngo cyaruga typhoid omuntu yaine cyane kutwara mu program yeri izoba aine kuchimanya ngo typhoid wori yo kujijanja oine kumanya hiwihire oburwiro obwe kwenda kugira nti bakombaze naho gendo hiyeho otherwise noza gumana ugaruko mwirwarro urubanyuma rokoraki rokira ahandi ekikukiro burungi no kwehara obubiro obo kandi amazima garingo ndubukira complete rumuntu aterera mukorana karicha mubura kugira kimwashanga omushagama yeye abo kugira ngo nabafunde jombazi kandi aterera baje bishitubuka rugo munyamishwa runyamisha kurya nke byenda byente tokashanga nkaho naho nashanga nkoko biri the common animals azikubazine typhoid ni nkoko netapa yorereje kandi nazo norene zikunda munongo kurya obubwe eso inamahanga go kushanga mutu bakwikiriza amahuraga rugo munse zumwe nkatake na nagandi so no wasokushanga umuntu ari kugira munaro rukororo kandi yihuri tatekire ushanga umuntu uriya typhoid yenyine so inkoko nizo zirukomo munonga cyonka no muri zizinde nyamishano basa kuzamu cyonka inkoko nicyo kizibe kikukira kube cyangu so hano uteke inkoko teko kakasengu yaje na namahoro kakasangu wa kuriye bisi abagakoze satu wabasa kufuna ahankoko ezurwire abo kubana basa kwihamo buki ubukoko bwa typhoid na nabana bakuzana n'inkoko ezo bari obubwazo nabo basa kufuna ki indwara niyemo yabare mnoka hindira kimwe omushozi no mumpanga tinkugamba ndije ni Manyisa TV West kandi kiryaha ahabwa program ya sisimuka nkiri cyo butungi charity omuhereza kandi ko kutwakuraganise akire nkaka abantu bakiri umjenyi witu kandi tare ndejo okwihaho no mugambirizi wa police ahabwa region eyibar kweta Ruiz kandi namnonga kashesha kansa kwatwetsibire ahabya security ningashi ebikwatena nebyo kwerinda ahabwa amagara gaitu na nebintu bitu ahabwa mbara city ninga shorembo orwambara orno rembo rwarumwa abantu binji orukubarumu ebihagaro binji abantu binji ruyare ngoko kumahiba kwa beteranire na nemitwe nebetaro kushana hazana mnonga kire nkaka aho tukura abantu bagumize ngu ebyo kwerinda bine kweyongera mani ngo ahabwo kuba abantu bari uko bashobirwa nyuma yo kubaha ishikama kira kundemera ngo babinjira mu town ngo babinjira mu town ngo hati ba resortingire tu okwenda ebiragiro reka ntaka mwihebigambo mu kanwa twakumwakira ayongere okutwe yanjura nabwo nyuma turebe nije ningatije enamba egumire ryemwe kandi abahenze abakozi b'ebihagaro beyongire katurebe okubyemerire twakwakira fande naika ntwaramugisha kuramutsa bakureba TV West no kubakira mu program yitunka polisi y'icyango cya Ruiz situation no man come oyihireho incidents zimwe zikugendana zibaho is isolated ninga cases zinche our operations is to running. In operations is to running is quite a disruptive operations. Ninga operations is kutangira ikintu kitakabeire. So operations is enyingi ziri intelligence led kandi turiyo tukora n'ebitongore byona ebyo kwerinda mu ihanga okureba ngo twaranze ubuhinzi bw'amateka. And of course abo kugira ngo ahantu akuba hariyo mu ijoro ninga enambe nyingi obwire bwingi
nugureta abantu bakorerwa mu bicweka bitakushana kandi abamwe n'ibigendererwa byabo bitakushana konka tongera no mesho kureba ngo tukora community engagement ningo kongera kushitama n'abembezi bahansi bakoreba ngo nabo umuga gwabo bagongera amamani kureba ngo abantu abakutura ombicweka byabone bamanyo iki bakora kitiyambeho ubundi twanturonda umuntu ninga kumanya abantu abakutura byanga byita so that ubundi no operation zit bagira bakwata nabo nkibayamba kugira ngo nibamanywa umstreka kandi bamanya n'icyo bakora konka of course kine mu challenges zimwe abo kugira ngo atenkambara site abo kugira ngo yoyonka ne yakira abantu kurwo umstreka bindi district y'Isingiro Kirahura Rwampara benja abantu nubeje mu kandi tize transit town za Rwanda za Kongo na za Tanzania n'ahandi. So it is the town is very busy, so but of course nkokuna kugambira running a disruptive operation zezi kureba ngo twatangirira abo abakwasa kubona batekatekwa kubona bakora imishangwe iki bicweke tukugambaho za Katete Kakoba but of course no kwata habamwe abandi ushanga kandi after 2 days 3 days ushanga another incident yagaruka yabaho but kurigirira after atandikire na hati ntureba ngo cases is reducing. Are you for real? Yes. Na hanyuma yo bwo bushonshere cyo bw'abataka bari mbagamba ngo abantu babinjirwa mu town bayirro koko turi batandika kubatera za peva abantu okubingwa mu town abingi they have capacity abo already n'abingi icyo babintu bakora so muntu koko n'iki abena akora nabasa kutandikana handi konka abakozi b'imshango but kugira ngo abakozi b'imshango nabo bonka batene byo gukora nimbasa ko ndi umupolisi hati yego bwabanye kirongo kutagiwe kwenyine mbabari yunne bamwe mbabari uniform nimbani kumanya nimenye cyo gukora nima yangu hato ine sentence to munshaho nimbasa kutega yego so turecho kukigwera kuza side yo kugira ngo aba batene kibeyineho nabene kibeyineho abamwe nabo bari involved in crime. Yes. I think arrange to rebere case je yabereho yagaberiyo nejondo mu court ryo mu court iterebere ubujuruzi bwatwarwa injira n'umuyaga ni mwabazi. Exactly. So noreba ngo the accused ninga suspect tukabe notekateka ngo akabe ikiba kumugamba kuba ngo akakora akabe atakukikora konka noreba ngo natekateka kuba ngo akakikora because of course right now the matter yung court twasa kugidiscuss ngaho ninga kucera umuntu rwanja konka natekateka kuba ngo akakora iki yakoze konko kurigera capacity ye na history eba kumugambaho noreba ngo n'umuntu be ni potential yo kwebesa ho kandi so challenge itwine ni yejo kugira ngo abahinzi b'amateka n'ejo miringo mingi kandi abandi ubundi nabadi bene racket
eri kugenda in and out nija omu bicweka byambaja erigahuza kasese erigahuza kabare and abantu abamwe twizire ntubakwata yes and of course but racket abo kukwata emishango ubundi basinga ninga ubundi baba remanded ubire bushika babarekura bagaruka again in community so nabo baza kupuraninga busi bagaruka so that's why you see ubire winzinga police ntugeza bakoreba ngo abana mnonga abana abakuba bari involved in crime abatakashikize emyaka yo kumunana yaki 18 no umuntu nobori we ni myaka 12 no bawa basize kutego muchome yo eligible to okugira ngo omusha ekintu cy'uwakora no chemeje wano chimanya no no chimanya myaka 12 but still no reba ngo myaka 12 umuntu nabaje muto so but twine mechanism yo kureba ngo abana nkabo ntubahumuriza ninge mshango iba kuba bakozera abo kugira ngo nabana yego kureba ngo abantu babasa kushitama bakikirezana bakamanya ngo ugu no mwana yakore inshongeje ejo tumhe kibonerezo ninga tugarire iki kiyashisha then counseling so that mutere wacu bo kwatara kigaretse of course it is part of counseling so that yamanye uke iki yakora kigwiri then had to counseling in that line okumanya ngo icyakozira atija kukigaruka so ejo mechanism itukozesa ne tuyamba kugira ngo tutabarabya omueria system ya prosecution ninga yo kuvanana orumwe ntibacwa kandi nebongera kuba hardened baba hardened ushanga kandi ati ubundi in case bagenda bakainteractinga n'abantu abandi abakoze emishango ni yemwe kandi bakubakize myaka babongera amadara kandi shikata oguna abari muto aine yonke myaka ndijo nkama nkachukumi yo kuteganisa ihanga so ntugeza bakoreba ngo twamuhumuriza yaterera yaba cancelled yagaruka line ubwo ntacyo basa kuba cancelled waba utamutire kuriya bakamwongera ngo bukugu anyway, but everyone can be cancelled okwihaho ngo hate omwana we n'umuntu yoro kozese go kintu yego bambe abo ko mwene abatakukimanya ubundi nabana abihurira ushanga yakiza yego hatu nkabenya ndangu ugambira bari kutureba akire nkaka ahabwambarira city nemishango kisofa eri kuciro bwinji muri kutira kutunga namanya ngo nabo kutera peva manye ngo nyine kuba nintaha karisha 11 echo kubanza is that abajamba richo bine kumanya echo kubanza ine kumanya no manya ha kutura abo kutura myanyeri kushana muri mbara atanganya kutura rugazi yiwo kutura rugazi ndomurana wa Baghdad yiwo kutura rugazi olumurana wa Baghdad no tura katete no tura kakoba no tura boma oyine kwa no manya ikitreka cyawe kukiri na nobwire wene kwa no tambojam so security nitandukana nanyi yes security starts with you yes because wamanya ngumire icyanga cyane kirimo abantu bengi and of course with human rights you cannot tokubasa kuremesa umuntu kutambura ko kwa rukwenda apana na hito ko no bugabe bw'umuntu shaisha tshayitano shamwenda kandi tene ko kubasa kuza kubuza ngo iyo musheja kanu washatora umunyankore no kora kikatete
n'umunya-Uganda yes true ninga n'umuntu so hati tushaka ngo advising abantu kureba ngo wano mayangu no turo muchanga nkeki especially areas ziri very populated za Kijungu exactly za Kisenyi Kijungu Kisenyi konko iriho emyanya ije n'abantu benshi hariho n'emyanya kandi eteyine bantu irrigated and no kumanya ngo abantu your personal security nemanyisa ngo teshaha zonke zo kutamburira konkane na transactions zawe nozikurota ati iwano manyangu notambara omanyiro kutambura n'esente nyingi yes ekyo kyonkani kikora ki kwata kutekateka ukora twaze so hati already omuntu uri kuba namanya kutambura na sente nyingi abantu nibija kukorera plan nakutraininge oba mpaka aho kutura oninga mpaka umuka yawe so you do not only bring a threat to yourself konka even to your family and those that you live with so challenges zo ziriho konka okuranza obuhinzi bw'amateeka barely just basically is on us as individuals abokuba nyonyi naho nkutura kandi aho crime neba niwe no yereberera yo niwe tandikira ukora nanyaho nkutura nko police we can have crime happen there so equally twena kutura abantu twine kureba ngo abebembezi twina nko emirimo yeitu chairman LC1 wa defense LC2 LC3 ukureba security y'ebyanga by'etu yakora ki because we have had issues nkakirhura tukarga kugira community engagement over issues zoshuma bw'amatungo kakata bukaba and we nayo yonka twine omste town twine disruptive operations kuriya nayo twine yo still disruptive operations but sheshe nchimanyisa ki mukora mu operation abantu batachimanyire what do you mean disruptive operations ekitkumanyisa it is no mayo kutangira no tangira but it is intelligence led okay nakwetegereza it is intelligence led hatejo tunga intelligence to operate ingira intelligence okay mu preventing crimes kuba intercepting abo abakutekateka kubaki kuba bahenze bebiragira mukombi mu mahanda atakashiraho yabanazi exactly kandi ikindi ekishangire kiri very common abenji bona abakwatwa nabashangwa beine ebitokoza bungu enjayi na n'ibintu bindi ngo kutwumanya so twahika kiruhura mukakora that community engagement community engagement and of course it was spearheaded by the Inspector General of Police and operation yategwaho for Kiruhura Kazo and it has been effective abakuba cases zoshuma amatungo zishumere yes and more cases zira isolated konka obwiro winji even including no twabentugamana n'abataka nabo nkabakaba kugambira ngo itufenka nk'abataka twebeye bamaze abo kuba bashuma bariyo mwitu so imwe mwenka mwamute ikozire mu murimo it becomes very hard for what so that was my next question go kuja community engagement itwentu basa kugambira ngo nkamutabano wana kantu mususpectinga konka mbwe nko kubataka tushikire nko mu police itwe twinde kuba ntukora hoki icyakubasa kuretero ubwo mutabano wananga atagumiza munatuteganisa of course ati omuntu kumukumanya ngo ine cyakora no reportinga ombebemezi tenabemezi bashikira ki ashira abebe kwerinda byo kwerinda then
umuntu mwana umutekateka hano yakora ikintu methods za investigations ni nyingi it is not hariho allegation kutekateka muntu yes konka hariho no kuprovinga byana ntubukwatuku yeah so mbere zo kucondoza nizita advantage over umuntu uri kutekatekwaho abo kubana as long as you can put a person at the scene of crime kubasa kuma-identifying ngo abera arya then ekikumanyisa ngo n'amazi mubundi bakumugambaho ubundi nibyo so ekikuru no ku-identifyinga mukamanya ngogu kandi buri omwe akakimanya because orumwe we take things for granted ebintu bimwe bitukora tukweferayo ngo nakana umushumo tukastanyota kanyebe atitwe embera zeitu nkitwe izitwe z'Abafrika nbareba ngo tukweferayo gukora amagenyi no tasya buri omwe wese kuko mubugenyo imotoka z'abantu nibazihenda urukwenda kwiba amatungo gawe irizoba we nashoma mufamu I know narambura amatungo so challenges zuzuriho but of course kubasa kwihaho buhanga bwitu konke kikuru munonga no kureba ngo twafaye munonga okutaho bwerinze bukutandikirwa okay maka gaitu and of course twine of course on the roads twine cameras konka tisikashikirwe hamwe konka ni nk'abantu twine kureba ngo twataho bwerinze bwitu obukutandikirwa hati kutukuza nko mu urban setting kwa twatwetsibira harurembo rwambarira city nojango umuntu obo bwerinzi obo kutandikirwaho bwinde kuba burubuha abo kuba twafuna advice kurwo muri imwe Triste narga haningire cyo nakoraho haka kugira ngo ntangikirize ibintu nkebi twabire that much disruptive okay so icyo kubanza umuntu ukoze somuka uyu kwa numa yahakoraga arete baraya LC1 exactly abeno mayahakoraga at least abene identification n'uburgo ahakwanarga orko mumanya icyo nkija kutiyambaho in case yagira iki yakora konka oyine kugira werinzi ubundo kurinda umukumi unengwa aha kikari cyanje menye nehembo no basa kugigera ninga no basa kugira umukuru okay but you see ababa bita abasecurko embate kwemarira yemba ne basa kuranaho konko kuranaho iri kumanyisa ngo hazayino wakutahira then hati yaheza kumanyisa hino ni kugihwera yes so hati niwe mukumbi mburire ningiwe ninga nyonyugura so konka kandi hariho na measures zindi zo kushanga ngo ubundi numbasa kuba mutaro true umuka yawe tumuriho mwene namaso hataho cameras zindi kwa ziri in place CCTV cameras okay kandi also lighting okwasyaje okwatya amatara but nikiyambiwe kiyambana mu rwana wawe and equally na cameras nicyo kimwe abo kuba wataho kamera akikari cyawe rero kwata kugenda mwisho wano tahamu ninga mu muhanda no basanye ntya kuyamba umuntu ndijo wakubasa kutungira ubuzubu mu muhanda ngo kutubenture bo mu case yeje yagaba bakoreka wa mushija rya boda rukurumba atecho nacho nikiyamba so ibyo bintu byona tubikora abo kugira ngo twine kukunde byanga bite kuturamo no kuhangarira because ati wahorera ngo umukijungu abantu hariyo crime iriya hibrabo aba numbers
na category y'abantu abakutura abantu bayobene kuba nabone bero oyihireho byo kwerinda nemwe kamwe ne kwirwana ho kureba ngo iki mwatungura ikicweka cyanyu kwihamu abantu abakore bahagaro mwekora muko bukiko byo kwerinda mukora za patrol ni mwenkanyekiro kongate ikizibu no shanga ko muntu akuriremo akozere ibyo yakora yabitungeramo kandi hati niwe mwebembeze abo kuba wachikama nachireba so challenges twine zo nyingi so but bit by bit ntwija kwija ntuzuranisa abo kuba equally nka incident je meeting twagize kirhura community engagement umbantu aba identify ngire nk'abashuma b'amatungo abakubahwere bakaba bari abebembese abine kubana babaha chairman handika tera stampa ijurente exactly so no reba ngo it is not mere ngo nabantu abatene byo gukora okuyabone twe abebembezi twine kwegaruka and of course crime yero hamwe including that even ne twabari mu uniform sometimes no shanga ne to involved in crime but at least kabundu ngenda nako twine mechanism kitwe nkabari mu uniform that twakwatira crime mutukubonana indeed konkati imwe community nenje icyo mutereho icyo kureba mu kibahwera abo abakubateganiza afande tubitireho nabamwe twabakwata nabamwe twabatera twabita nabamwe twabosya niyo babitse muri bereza scenario zikushira ko bani ndeba ushaka kabana ba boda boda bakwata yana iba boda boda batera bita ninga bosya batahariye ngeshi aho ntubatabahweraho angaha okwita mob action tinunji icyo kubanza noba waraza akatara konka tuwamanya amashita gabena ngagare nkarga because aba bantu abakwibe bintu katugire nke electronics naho bakubana babiguza so hatejo ne very chain ogoro kwiba aho yabiguza kandi nogo waguza bona n'abashuma konka abo kugira ngo ogwe naza kutere nyondo akwitare bicyo rukora ninga hende nju yawe iheme bintu abirete rogo nabwo naza kuba ari mu duka waguze kandi hati uwaguza uwagura mwene nanye mwankwatirana niwe nuza kwatirana because I came on the boat genuinely but oguzire ikintu cyo kishobo so nyine kushobora niwe nabone kweshobora so how are we supposed to behave itwe twaheza kwato mushumba tubutunu aho twumureta okwe mugira ngo yaba suspect kandi twamukwataje butunu nebintu abyine kandi turi community turenjira abantu batano mukaga twacerebera namisho gitu how are we supposed to behave ko itabe town sterera namasumu sterera nefrembe umushumba tumukwata ngene twaza kutwaza statwahiza kubona abantu ngabo no don't change the system mwamwe nembe system yimuteireho yo kugumana umukoragana nko mu mayumba ku system mwine WhatsApp groups zanyu mwine wisozi umuntu mwamukwata ayine bibire ekikuru you hand over to security okukora emirimo yayo konkati majya ngo he n'iki mwakora ikindi ataho no kurebera ngo amateka kandi nigija kandi gakwatiwe gasiga wa mushumo unakwata butunu nawe nakwigura wa mushango wamukwata ibire konka waho bamuhenda umukono
niba notunga noba wakora omushango aje natempt mada neheje n'obugabe N'obugabe bw'ekwira? abantu beine obugabe no they have a right to live to life kugira amagara yes nicyo kurebera ngo nobasa gukora ikintu cyo cyagaro kunko abantu bagume nibakureba kandi batene kibakukozere yes ndishasha nyine no basa kushasha kugumana urebe umuntu ukozere ikintu cye cyagaro kunka akikozere n'amagara ge nuwe so tene cyo kuza gukora as long as ticyakutahirira konka in cases aho kushaka ngo umuntu yakora n'ikitahirira ubugabe w'abandi yes then oine following a procedure direkuza mu mateka ukureba ngo yavunana okay yes twine omugambirizi wa police ahabwa Rwizi region ayiri kutwaranamo na Mbarara City kandi turi yabyo kwerinda ebyambarira city nkoko byemerire but of course ekiri kubaha nikiba no mu ndembe zindi nikibana no mbyare bindi nahabwecho we are borrowing leaves from different places okwenda ku describing aje ekiri nkigendo misho omyanya etari yemwe nemwe though specifically turi aharembo orwambara nankiri ahakibuzo cyo kugira ngo nimishango cyati ekanyire imuru kutunga munonga obwirobu omuri Mbarara City niyo kwenda go mu Rwizi ne haye nyine of course imishango iri kukira munonga mu city generally in safety in general obushuma kwenda amaju amaduka office kunyakuresimu so ezo cases nzo nyingi munonga zikira kuba ko mushaha nkazinga hi aho mutungire information obushuma nubasa kubaho anytime abo kuba na banka nubibira ihangwe tuko kandi batakuteire of course batakozere na mushaho batakozere na mushaho konka noza kushanga sente zawe zigenzera so of course nicyo kureba no janko ko kuza mu kibuga ngo tebyombeko kampara sibizimbe so ine kuba ine amesho gawe n'ubwongo bwawe ine kuba nubikora munonga kureba ngo abantu abo ine ninga bakuri around wabamanyi so ebi bintu byo kushanga no shitora sente no tambura mu shaho ine miliyoni 10 icyo cyonga ticyamara ugamba nkoko rukwenda ndiyo ninyisha anyi ni kumuzanja hati ko aho shitamini aho no tamboja ino tini cyo kurya hati yabura ngo ine miliyoni 10 so already wamuha clue you are tempting his mind you're tempting him so ito twenga to be very cautious and vigilant kwigura mesho kumanya afuturi nandi yaha nyine kuba ninkora ki nani nzaha nyine kweteka tekanta so iki kintu abantu hamwe tubakine ninga n'abakukimanya tubakufayo tubakufayo abo kugira ngo ubu ntagenda nawe nayimarira konko yebwangu ubakwemarira ikintu nikibasa kumba kasha kucyakumba hiwo koraki because bona asa kutunga iki yayo kora ninga ikintu cyambaho konka shiwe n'utandikira so n'ikintu kikuru ukureba ngo twagira obubongo ninga a mind that cares ninga okufayo munonga abintu bitukora ngo kwakorera ngo kunkwimuko mukasheshe
ninaba nyesiga njwara nza gukora ibintu kuza gukora ngati kugira ngo wimuka otishu nkuko wazerwe ngo ukashora ukataraka ego hata umuntu yakorera nama yango atogu no mugwiraro indeed naburamo so which means kandi no mugwiraro nawe wenka tukubasa kumunagera hata ho no kurebera ngo every aspect of our life ne kumanyisa ngo twine responsibility because ati imagine washaka ngo no mugwiraro wataraka kashora ajere bushaka zo muhanda nawe ideally aine kuba retrieved to be rehabilitated kandi akaba protected yego because nawe ine right to live so abenji issues zeze zimwe zinagerera yego umwe abigendera byitunga individuals and of course ubundi no butafayo amagara gate na nibi bitwitoriye okay so as long as twantwenda ebyo kwerinda kongera kuba better which is first of all it comes down to us as individuals ikindi kiriyarite authorities zikuraniga ibyangebi ebyo kwerinda za council and how they plan the cities and districts and municipalities okay because nacho chonka there is a reason why you see hati bariyoni bahenda kukiriyaringa noreba hati olimwe no bana barabanka Ntare road opposite na Ntare koreba congestion yabereko utangara koreba ngo place has been cleared ekachendera hati now first of all you don't know the flow of those people bari aho aba bintu bareka but remember there is a school, there are residential areas, there are hotels, businesses. So tokumanya because abantu amwe beisha beine kigenderera konka ekigenderera cyabo kukishikiriza no basa kutwara week just bari ahantu bagumikire ni ba monitoring okay uko kutanduza ibintu uko gukora ki nibitaha mushazinga byambingana ki ibintu bingana ki so yetorirwe bahi yeah exactly niriyari wo kubura wenka yes because no asakushanga from Monday to Friday to probably Friday no way no a bit of akobwerins then over the weekend oshanga ngo hataho no listeninga kujota kana weekend nariya nawaze kwesa bisa munanyeze kwesa nsamu now afande nkabe nishabangu ohwera umuntu wabutosha ari kutekwa kutambara kuko wacigamba ari kutekwa kuza gukora ari kutekwa kuvuga nabandi ari kutekwa kurabo myanye tari yemwe nemwe twagaje tuce utunakubasa kutambara natwo kugira ngo in case of anything kugira ngo no yakubariwe ryafande ni ubyo oryo muzubu nanye mbase kudura ko nayehwera ngo muntu otambisya ho kabi no gwatakampisya ho nanye tagira unakasya tariho tungubasa kutambara natwaho. Of course, there are many things about it. Yes. Paper spray. But also, of course, us as security, we have it for disrupting. When crowds is abantu benda gukora kureta ho utakweta gisuba yeah, but people have them. Okay. But also self-defense, training, but mostly
mostly being cautious okutayo munonga okugira omutima gw'obwerinzi cautious full time kyonka niwasa kuba otaine maani g'okuteera kikonde otaine maani ga kungufu konka timing obwire bw'okutamburiramu ab'okudiringa nabo kandi katugire ngu wadiringire nabo konka you take precautions kugira ngu nokora background checks utadiringira naberi omuntu kasasiro ogu orikungira ngo nayenda miliyoni 20 we nakora ki afande akire kasigaho kake twati n'ubutumwa bw'ubushobozi indanareze abadakikisha tubitantuga reka tuyikirize twanze twazo kace mu kahumuro turubutumwa bw'abashobozi afande akiriyaho kongera gutereza byo kwerinda umurembo rwambara na nemyanya yo no kutwara hamwe utakargaho Bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Sherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision kwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa na chemba guiguga na chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ota izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank, KLM, Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Sunday simbura umukashaha mwenda yicu kurura abantu umugongo batere Efrembe mazima induru tugende atwimuka uza kukayishomero shaha zemu ugenda uko butambuye shankina rero twashomano P5 P6 omwabazi umusimbura ishomero shazinga hi omwabazi yo ayibahereza atusimbura mushiko wanyu nyecuro kandi nyecuro makankwiziri kunakirwa gataho nazo muza P6 mama yanjye arati hame watandika kuba umushija atushoka basiga baryo kwe hate cyora akuri kora gume waza kugenda akari umushana babita babahayo bahiba kushubure mbaho baziguro wito mukorizo mbazitwarokwe atuyikururu babo kwisi otaferwa bitkorera kimwe netunguka muri shuguri bageta bata no bageta no etunguka bageta to muri shuguri etunguka muri shungu yes yabo no bageta yes katkorera mali
bagenda gakora na mani ikurisinga umone uri what perfect stage yes yebo yamani omwesho okoze kumatira noha David Rutaro kaha kaha toma kapera toma wancha wanange nefuna wasomera bijine nyiga nafuna manyomo sana mine kapasa tusipaka nikacho webare okirinetwe ahawa programu ya sisimuka tukine omugambirizi wa police ahawa region AG ya Rwizi kandi turi ahabyo kwerinda na mnonga ebyorembo rwambarra aho tukorangu kuyabire city tutekateka ngo abantu bakeyongera emishuburo yayeyongera na nabagezi nabo bayeyongera ntiyo ntureba okubiriyo nibitambura okubiyemerire turi ahabunkenke ninga nimpora ibe byona ko kumanya updates zabyo hati nibomanya uko ine kuba no ukora na neco ine kuba no hangaho ahabwe byo kwerinda byawo kureka mbone mu ncereze mbuze twine bukakafuki ningashi twine okuhamisabwa kwingana ki ahabkwatena na police posts aho murembo rwito rwambarra ziri hihi zirahare ine ni mahimwa atinere ni mwe bwa posts mukabwihayo tugambire how easily is it for example to access a police post no hati ejo kubanza twine we have an emergency call center umurembarra ikindi twine police twine divisions ishatati within the city yes so twine DPS rukushitamo muriti rukutwara Nyamutanga na Kayojo twine wa centre rukutwara Kakoba na Kamukuzi then owa Buhare rukutwara Buhare that side so noreba ntugeza kwistia hehe abantu and all these divisions they are motorized, they have motorized patrols hamwe na piki bine motoka na piki na za piki kukora patrols and apart from the main stations ninga stations enkuru twinemu za post za stations zindi within those divisions kuyamba atungo kukureba nko muriti main station ya division dipisa hakushitama konka twine na Katete twine na Nyamutanga mpurire so na Nyakayojo nayo twine yo police so people can reach konka ikikuru munonga yes visibility ya police ni nkuru yes konka ekintu kitugurutya mwishitwe nk'abantu ababurijo yitwa ababurijo nemitwarize yetu amanyisaki mukorere yitu na nemitwarize yetu n'ekintu kikuru munongo mu bintu byo kwerinda washanga omuntu natura mu cyanga ate nka musora time kushaba aba landlord iwo muntu asiba omunjo tomanye cyakora konka nashashura rent nje tokumanye cyakora tokumanya ki so you see that eventually obuntu kubasa kumanya oriyo no habari nk'umuntu uri kuza no kushityaho buzubu yego iwe wenyine iwe wenka ezari kwagaragaje azakira so niyo challenge eyitwine abantu bengi no police posts ziri nyingi konka police ziriho patrols nizikora konka abantu banomalizingire okuberyo omuntu ari aho they have no more is becoming no
abnormal is becoming normal umuntu nahimbagira azaho kandi abantu bamwijura baguma bamwine tamwe amayizi nujye uti ubwo kahimbagira but remember umukwimbagira kwe is going to affect something and it is just a matter of time just a will nabariyo nakubaza tokekiriza umuntu kwimbagira ukagira ngo just yayihimbagirira nkawe niwe wawe nabasa kugira iki yahimbagiza ninge ikiyita so twine kureba ngo umbintu bitukora tukunomalizing ibintu ebi because tumahahane agaruka hamstad yes ugarura umuntu alayini akora ikintu kuba nakora abo kuba amherwa byona niwe wawe hene cyakubasa kwija kwitayo so abantu twine kumanya ngo obutekwa bwitu ninga kubaje no kutandika nitu because nyowe being in uniform tuchikunya hawo kugira ngo ina hunkorega tuchikuye kugira ngo na n'umuntu ndi n'umuntu abo kwa ntanye nyine binkuba ninda bamukanye nyine eka hunkorega obundi nyine family so out of the uniform na nyenyenka nyine gukora ki gukora niwe findi gukora kitu niwe mwine gukora nanye I have to implement them kumanyisa kugumana ugamba kugumana ogeza gukora iki kikiri so that obundi hagera abahurira kandi hagera abakitomba buri ubundi kugira ngo bakikora ninga cyayanga but at the end of the day the long term ibintu ikintu cyo gukora hato mbutekwa nikija kitangirira ikintu kandi kihango konka umuntu okunomalizing ibintu bira abnormal nibyo bizire nibireta ubuzuba nitwe tukahendera tubakiriza amani exactly so nicyo kurebera ngo ebyo biro kushanga ko umuntu atanka abantu ababi n'abakozi abantu abenje no bakomplaining tabatu basa kutunga abakozi abo ko umuntu takubasa kushitamaho kukora na maraza na murisa konka after 1 week ati ngenda kugenda wagenda uyobuza ati ashiko betene murumo hato agenda kuzayo bibari munonga ubu yakora harakaraka kugenda ndiru niha so exactly so abantu bamwe mbwenu ntaho ibintu bikutandikira and of course you umuntu wena uko okushaka ngo you when you make yourself vulnerable okwefura kateyamba you even become a target of criminals burimo amariga baminja hariwe nanisha bangu turi kuhendera afande hariho nk'inamba za polisi for example isito kubasa kutera ntabandize kurabanamo kuzakuronda murira n'unko mangu nawe tayine ndakitiho munju tarampere muringo gona konkandi kumangu imwe nibasa kuba accessinga then muka respondinga as early as possible no but ecyo kubanza twasigaze dachike mwafande ecyo kubanza sub county policing model tukozere na station zona zikahewa desk phones of course on top of that of having the call center so ekikuru abantu tureke kutina police tutwara umwuga no vunaniza watuzeyo to approaching a police tutunje contacts kandi purely ogunumwoga mukuru munonga babebembeze because hata na nechi ensonga ya mayumba 10 imwe kumukutunga complaint
more communicating. Either you call police or you call the local leader who will inform the OC of the area. But even you kuya okugira ki kugira desk phone yachi ya police ya post yawe ekore hey so nichukuru munonga because the nearer the quicker to respond. Exactly. That's why you see mwebembeza kajango batanche veji sub county policing model kwiza police hey n'abantu abari mnonga afanda hutinda yongereho abo kwa no wire nabwo bwa twatirayo. But we thank you very much ogmano tereza kire ukijoka basa kutuhereza updates abkwatira nebyo kwerinda ekitchambarira chonka na ni wahandi nintekateka nkwine cywa yongera aha kuyo kwerinda byawe nyoni ntaha karesha 11 nenu hati warukwijo munju ebyinye no munju tenda bikugambire baba ragumani twabwa program je asisimka kandi kirene gendo misho turukwakira